bagira ibyifuzo byo gusengera prayer requests, kugira ngo Imana nimara kubaha so that when God gives them, agasuzugura abandi babo they will start to despise other people and look down on them. asenga abwira ngo Mana we mpereza umwana w'umuhungu, So that you give me a son, so that one day I'll show Penny that I'm not a dustbin, I'm not a foolish. I want to stop the insults. You got to give you a child who's going to fight with your step. hari gihe wobora gukora ariko Mana we ukundi uzubona gahinda nje mfite ukundi uzubona kagasuzuguro wakankuyemo n'ukuri kw'Imana nanje kagira umwana. This woman would have asked for God to just take away the insult. Nisengesha ariko to have a child who's going to take away the ariko insult. ntiringana nisengesha ryo kuvuga ngo Mana ibya Penina sinabyitayo sinazo mpaye numva jewe gusa prayer was different. Her prayer was, give me the answer, I'm going to benefit from it, but also your household is going to benefit from it. Ninde wari wafata masengesho nk'ay'iminsi 40 akabwira Imana ngo Mana we naragukumbuye none naje kugutaramira iminsi 40 kugira gusa ngukomeze. Is there anyone who has taken these 40 days of fasting and praying, just coming to have a conversation? I've missed you. I'm so glad to be in your presence. You will come out of it with so much more than you asked. As the singers are still here, I want us to pray together. As we ask God to speak to us. You might think that you wait until the 40 days is done for you to receive your answer. Ask God to give you ears to listen, eyes to see, and to be spoken by the Holy Spirit. Mana yo mwijuru mu izina rya Yesu
turashima izina ryawe ukomeye dusabwa mwami turi imbere yawe Mana turazi ko wumva mwami mwiza dusabwa mwami kingura amaso y'imitima yacu mwami twaje kwakira twumve mwami haleluya cyubahiro ni cyawe turashima izina ryawe Mana uyu mugoroba dukeneye ku mwuka wera aganira dukeneye ku mwuka wera abana natwe mwuka wera mwuka wera mwuka wera genda genda mwuka wera genda genda mwuka wera fungura amatwi yacu twakire icyo wagenye kuri uyu munsi muri uyu mugoroba humura amaso yacu abone amaso yacu amaso yacu amaso yacu amaso yacu asingira abone imirimo yawe abone ibitangaza byawe haleluya imbaraga z'umwuka wera zigendagende hano zigendagende ijambo ryawe riratubwira ngo waduhaye imbaraga ziruta izindi imbaraga zimira izindi imbaraga z'umwuka wera imbaraga ziva muri presence yawe izo mbaraga turazikeneye izo mbaraga zigendagende zihure n'umupapa wese uraha zihure n'umumama wese uraha ngaha zihure n'umuhungu n'umukobwa abakomeye aborohe buri wese uyu mugoroba w'umugisha Mana twaje imbere yawe dusanga data umubyeyi mwiza reka abana bawe batete mu bikari byawe abana bawe batete mu bikari byawe urakoze ko ni wowe wenyine ufite ubwo bushobozi alfa na omega Imana iri kumwe natwe igendana natwe muri aya masengesho twajyemo ntabwo ari idini twaje gushaka Imana turagukeneye turahagizwa na ibikari byawe turabizi ko ariwo kuruhuka kuba kuri abarushe n'abaremererewe iyo bagusanze bararuhuka niyo mpamvu Mana yo mu ijuru aya masengesho tuzagira imbere yawe nukugira ngo bimeze nk'imisozi bizahinduke amatara urakoze kukugwiza neza icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe tuguhaye amashi menshi n'impundu nyinshi kukugira neza none n'iteka ryose kubwa Yesu umwami wacu amen 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 haleluya 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 Imana yacu tuyongera amashi menshi cyane dusaba Shekina muraja kongera mu wundi mwanya kugaruka Imana yacu ubwira mugenzi wawe ngo Uwiteka kuganirize muri uyu mugoroba wa none Mungu azungumze na wewe Holy Spirit Saint Spirit aganirize buri wese muri uyu mugoroba sifa kwa Mungu haleluya amen nabonye uwayoboye gahunda yakiriye abashitsi turashima ko abadusuye ariko hari abandi mpaye mbona binjiye mu kanya ngeze hano imbere nababonaga binjira byanejeje I'm so glad to see you coming. Ni ababyeyi b'umwana wacu wa Nemone our parents, our child. Reka tubasabe muhaguruke papa na mama na karumuna ka Nemone muhaguruke duhe Imana amashi menshi cyane tubashimire murakaze neza Jean de Dieu na madame reka dusabe ababegereye babahobere babaramutse cyane Anemone siwe wongera ndasaba abandi Boris n'abandi mwese mubakire mubahe kaze mu izina rya Yesu amen kandi tubongera amashi menshi cyane tubakira Imana ibagirira neza may God do good to you turimo duhagurutsa imodoka igiye gufata umuhanda neza we are about to start a car that is going to start a journey turimo duhagurutsa indege igiye gufata ikirere and we are taking off a plane that is going to fly abari hano ejo ku mugoroba those were together here yesterday
twavuze ko iki cyumweru kiba kivanzemo ibintu byinshi. We say that this week has a lot of things. Ifite teme yayo. It has its own theme. Kuko buri cyumweru ko ari byumweru bitandatu, buri cyumweru kigiye kigira teme yo kuganiraho. As these 40 days have 6 weeks, every week has its own theme. Ikirero cya cyumweru cya mbere kiba kirimo za suteme nyinshi ziri muri iyo teme. And this first week has a theme that has so many subtitles. Niyo mpamvu twavuze ngo hari uburyo bwo kubanza kureba muri iki cyumweru uburyo tugomba gufata ikirere neza. And that is why we said we are going to see how we can take the spiritual realms properly. Imodoka barabanza bakayicekinga bakareba ko nta dutara tuhaye twaka na moteri kwihayihinda neza. First check the condition of a car before you start it. Niyo mpamvu harimo byinshi tugenda tureba. That's why we look at many things. Iyi ndirimbo baririmbye ni ijambo twaganiriyeho ku cyumweru ku mugoroba dutangiza aya masengesho. This song they sang, it's about the Bible verse we spoke about on Sunday as we were ni urugendo rwo kugenda turandura imisozi iri imbere yacu. It's a journey of unrooting and removing all the mountains in front of us. Mwuka wera anyuze muri Zekariya aja kubwira Zerubabeli, aramubwira ngo uhumure, ntabwo ari amaboko n'imbaraga n'ubwenge bwawe buzatumira imisozi iranduka, ariko ni kumwuka wanje wera. And the Holy Spirit through Zechariah he spoke to Zerubbabel saying, it's not by your power or by your might but by the Spirit of God that these mountains will be removed. Aramubwira gusa ngo uza witegereza iriya misozi nurangiza uyibwire ngo se wa musozi we wiyitiki imbere ya Zerubabeli. And look at those mountains and ask them, who do you call yourself, you mountains, in front of Zerubbabel? Ntabwo Zerubabeli yari yiringiye imbaraga ze, yabwiraga umusozi kuko yarazi ko afite imbaraga zibishoboye, arizo mbaraga za Mwuka wera. And he was not having confidence in his own power, but by the power of God that was in him. Ejo rero munsi wa mbere muri aya masengesho, and this second day of these 40 days, twavuze ibintu bigera kuri bibiri. Yesterday as the first day we spoke about 2 things. Ikintu cya mbere, The first, nuko 40 jours tugize iminsi duterana n'imyaka myinshi irangana na Restoration Church, ndavuga muri church yacu hafi igihe Restoration itangiye na 40 jours yahise itangirira ngo n'imyaka myinshi. as Restoration Church was founded, that's when 40 days started with it until now. Iryo ni izina rusange twese dufite. This is a common name we all have. Ariko ibanga ry'intsinzi, But God, nuko iri zina rusange rigomba kugira izina ry'umwihariko wewe wenyine wihereye aya masengesho. as we have a common name of these 40 days, you need to have your personal name that you will call it. Nirihe zina wahaye aya masengesho nikushaka Imana kwikuraho muri aya masengesho? What name have you given to these 40 days, and what do you want God to remove in these 40 days? Aya masengesho kubera kwitorero twese hamwe tuba twifuza gusengera hamwe, nukuba ngo numwanya wa saison yo kugendererwa. And these prayers that we have come together as church, it means it's time of being visited. Ijambo ry'Imana riravuga ngo babiri cyangwa batatu bazaba bateraniye, Imana izikicara hagati muri bo. Nukuba ngo ubumwe bumanura Imana ikabana natwe. Ariko se ko yaje ufite kwibwira iki wewe? And the Bible says where 2 or 3 are gathering, the Lord comes in their midst. So what do you have, since the union brings the presence of God? Tukagendere mu izina rusange uzagira iryawe nawe uhagazeho kugira ngo Imana udilinge nayo uganire nayo neza, kuko ufite icerekezo. Umuntu ufite purpose, ufite intego ni uzugera ku ntego. Do not work under a common name. Have your own name and that purpose of the reason why you need to be in these 40 days. Icyakabiri twavuzeho nibyo twasengeye umunsi w'ejo. The second thing we talked about and the things we pray over, nuko iyo twinjiye mu masengesho, mbere yuko tugera aho dutambira ituro, mbere na mbere habanzirizwa n'igikarabiro.
cyangwa se igikarabiro kirimo amazi abantu babanza kwiyezamo. And we talked about where before you go to the altar to start offering your sacrifice, you need to first cleanse yourself. Ikintu cyo kwihana ibyaha ni ubutumwa butakivugwa cyane mu nsengero muri iki gihe. Something about repenting of your sins is something that is being hidden from nowadays churches. Umuhanuzi Yesaya arahanura nibyo twarebye ejo, arababwira ngo ese mwabantu mwe ninde ko ndambiwe amaturo yanyu, ninde wabahaye uburenganzira kuza kuribata inzu yanjye muvanga ibyaha hamwe n'amateraniro yera. And the prophet Isaiah said, you people who gave you the permission to come and trample my church. Wasanze mbere yuko indege ihaguruka ugomba kubanza kumenya ko igikarabiro kibanziriza igicaniro dutambiraho amasengesho nk'ituro. And we found that the aeroplane before it takes off is like when you start, before you enter into prayers, you must cleanse yourself and wash yourself. uyu munsi ndongeraho bitatu. And today I'm going to add 3 things. Niturangiza dusenge. And then we'll pray. Iyo umaze kugira izina, after you have a name, ni ukuvuga ngo intego y'aya masengesho warangiza ukanyura ku gikarabiro wagera ku gicaniro, tugomba kwiga icya gatatu ni gutuza wicaza uzutereka isengesho ryawe. And after you have a name for these 40 days and you have passed to the altar, what else are you going to do? Ni gute uzupozisiona prayer cyangwa se isengesho ryawe kugira ngo rigira agaciro imbere y'Imana? How do you position your prayer so that it can be of a great value in the presence of God? Isengesho ryawe rigomba kuba rifite iyihe shusho? What kind of image does your prayer need to have? Ndagira ngo dusome muri Ezra igice cya 8 umurongo wa 21 kugeza kuri 23. Let's read in Ezra. Ezra umurongo nuwa igice cya 8 umurongo nuwa 21 kugeza 23. Muri 21. Projection baratwoherereza hariya kugira ngo tubashe gusoma twese. We will read together. Abarimo bandika Ezra igice ni cya 8 umurongo nuwa 21 kugeza 23. Ezra chapter 8 verse 21 till 23. Iyo usomye hariya muri iriya mirongo, when you read through this scripture, Bibiliya iravuga gutya ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa. Then I proclaimed the first day at the river. Aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava. There at the river of Ahava. Kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. That we might humble ourselves before our God. Kubera impamvu ni ukugira ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe. To seek from him the right way for us. N'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. And our little ones and all our possessions. Wani Ezra. That's Ezra. Bafata kwiyiriza ubusa imbere y'Imana kugira ngo bayoboze inzira. They take the fasting days so that they can seek for God's right way. Umurongo wa 22. Verse 22. Kuko nagize isoni. For I was ashamed. Ico kintu mugisuriye cyane. Underline this. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us. Niza bagendera ku mafarashi. And the horsemen ngo badutabare kubabisha bacu bari mu nzira. To help us against the enemy on the road. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti. Because you had spoken to the king. Amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga. The hand of our God is upon all those for good who seek him, but his power nuko twiyiriza ubusa
dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Ese iyo dusomye imirongo, when we read this mwenda umuvugabutumwa atarasobanura, hari ikintu uzuhita wumva wewe wenyine umwuka wera gusobanura. Do you get a revelation of something before the preacher even explain? Nabaye mwarimu kenshi, a teacher. Hari n'igihe no mu rusengero biza bishaka ko kuzagira ngo babaze ngo se ukuye mwiki bakumbira ico wumvise Holy Spirit akwigishije. Sometimes I feel like asking you what have the Holy Spirit spoke to you. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Ngiye kongera nsubiremo. I'm going to repeat this again. Subira kandi project. We're going to repeat this verse. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava. Then I proclaimed the first day at the river of Ahava. Kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. That we might humble ourselves before our God. Ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. To seek from Him the right way for us and our little ones and all our possessions. None se ko batangiye urugendo, since you have started this journey, kuki bageze ku mugezi witwa Ahava? Why did they reach to the river called Ahava? Akadekreta agatanga itangazo ryo kwiyiriza ngo bayoboze inzira. And gave a command of first things before they continue the journey. Mwumve ku murongo wa 22. On verse 22. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare. For I was ashamed to request of the king and the horsemen. Ngo badutabare kubabisha bacu bari mu nzira. To help us against the enemy on the road. Nkuko twari twavuganye n'umwami tuti, because we had spoken to the king saying, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza. For good who seek him. 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. Amen. Ezra ayoboye ubwoko barimo bava mu gihugu cy'ikinyagano bagiye mu gihugu cy'i Yerusalemu cyangwa se batahutse. Ezra was leading the troop of people coming from the country of captivity going to the ndagira ngo wumve impamvu yo kudekreta cyangwa se yo gushira amasengesho yo kwiyiriza imbere y'Imana. I want you to have to know the reason why you are having the days of fasting and praying. Iri jambo riratwereka ko yaganiriye n'umwami kuko n'umwami wari wamwohereje yari yamuhaye n'inzandiko zo kuza kwerekanira iyi mirimo agiye gukora. Biragaragara ko hari ibindi bari baganiriye bitanditse. This word shows us that Ezra had talked to the king and he knew everything that was going to happen. Noneho abwira umwami atariko urabizi si ngombwa kuduheza abasirikari bo kutuyobora kuko dufite Imana yacu izirinda. And he spoke to the king, we don't need to ask for soldiers, we have God who can fight for us. We have our God who cannot shame us. We have our God who conquered for us. They had talk. And the king had paid attention. Ezra, do you have your God who leads you? And the king was attentive, he listened, and they agreed. And he said, have a good journey. That God you spoke about, may He lead you. Are we together? This conversation was in the audience. May God bless you. May you lead, may you have a safe journey.
And a young abagiye imbere man, bose arabashoreye ngo aje kugera ku mugezi witwa Ahava. but before they reached to the river of Ahava, bamubwira amakuru ati dore they imisozi told miremire him of news. You see udashobora those high gutambuka. mountains. yatandikiye ahantu hose. The enemy is all over the world. Where are you going to pass? muri rwa rugendo rero hagaragaye imisozi In miremire. that journey there are high mountains. Imana yaganiriye The n'umwami God spoke hariya. out with the king. kumbe umwami yari abizi ko The king tuzahura knew that we're going to meet with the enemy. n'ibikomeye. niyo mpamvu yari yavuze ngo ampereze abasirikari That's why bo he had kuturinda. said to give to me None the se ko duhuye soldiers and nabo horsemen to protect us. tutafanya nini? So what are we going to do? ngo amaze adekereta kwiyiriza no And gusenga. then he asked people to sanctify themselves. muvuge ngo haleluya. Hallelujah. mwongere cyane haleluya. Hallelujah. nza mfite nsoma mu mutima wa Ezra impamvu yadekerese kwiyiriza no gusenga. I mentioned the reason why Ezra asked people to repent. ntabwo yavuze ngo twadekerese cyangwa se twashyize kwiyiriza no gusenga kubera ko tugiye gupfa. no. He did not mention that we commanded people to do the fasting and repenting because they thought they were going to ikibazo die. yagize The problem he had, ni bigiye gusohora paraporo n'amakuru yari yasize abwiye they are the things that were going to come to be fulfilled because of the news they have regarding where they're going. uyu mwami watubwiye ngo aduhereza abasirikari tukanga ngo dufite Imana, none se duguye guhura n'aba bantu bakadukandagira ku mutwe, ninde bakorwa n'isoni? ya Mana yacu twazongera kuyivuga. And this king, we told that we have a God who are with us, and if we go there and these people step on our heads, what are we going to do? We'll be ashamed of our God. igikomeye gihari niyo bahura n'ibibazo bakanyanyagira, umva umwami ko yari kuvuga ngo yampaye inka data. ya Mana ya wa mugabo yari ko ndatera muri Imagine if they could have met with the enemy and they scattered around. This king would have said, what kind of God is this? nizera neza ko na Ezra agiye gusenga I truly believe that yabwiye Imana arabwira ati when sasa Ezra mwana prayed, he said, noneho niba utari no gukora ngo wirukane bariya ba aduyi wikorere kugira ngo udasekwa muri presidanse so hariya. if you are not going to chase away the enemy, just do it for your own glory so that you cannot be ashamed. turamutse duhuye n'ikibazo hano, If we face a problem here, umenye izina ryawe uko rivugwa hariya. none ga rero rwana ku izina ryawe. and now your name is spoken, you need to fight for your name. Bibiliya iravuga ngo Imana igira gutirabo. And the Bible says that God answered their prayer. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. nuzazuja gusenga, If you go to pray, Imana izibona ko mu isengesho ryawe harimo business. may God see a business you're going to do with him in this prayer. Amen. Imana izibona ko hari impamvu uhaye usengera ituma izina ryayo rihabwa icubahiro rigaragara rikamenyekana ko ari Imana ikomeye. Apana God wowe. should see that in this prayer you are setting, he's going to benefit from it and his name is going to be glorified. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Imana igomba kubona neza This God should clearly see wayo uhamagara icyo gisubizo ngo the kize mu reason bibazo why ufite. he's going to provide the answer. Ndemera neza ko ntabwo Imana yo kwemera ngo ikorwe n'isoni na rimwe. I truly agree that God can never allow himself to be put to shame. Reka mbereke ukuntu Imana izihabwa icubahiro. Let me show you how God be Imana glorified. imaze kumva neza. After God heard clearly, Ezra yasize abivuze ibwami. Ezra had spoke about him back in the palace, Umwami arakurikirana. and the king Yarazi did a amakuru, yari follow-up, afite information. and he had enough Hari aduyi information, yari yabateze hariya banyuzemo abate. and he was trying to see Ati how they bayiciyemo passed through kandi that bageze journey. hehe i
i Yerusalemu. They were going to Jerusalem. Uzi ko wa mugabo ibyo yatubwiye ari ukuri. And this king testified that what that man told us is true. Their God is good. Uzi usaba igisubizo kimanuka abantu n'ibitegereza abagukikije bavuge ngo kumbe Mungu wawe ni hatari. You should request for the answer that will cause people to say that their God is great. Apana wowe. Not. Bwana sifiwe. Amen. Uzureba muri ahantu wafatira Imana uyirebera ahantu icubahiro cyawe kigomba kugaragara. You should always position God a prayer where God will benefit from it. Umunsi Eliya yari ku musozi wa Karmel. The day Elijah went to the mountain of Carmel. Erega nimurebe uko ibintu biza bitangira. Listen how things start. Isengesho rya Eliya ryatangiye kare mu buryo ibintu byari kubikora. The prayer of Elijah had started earlier. Umwami yaramubwiye ngo urabizi ngo niwe wazanye ibyago kuri Israel yo. You're the one who brought sins upon Israel, and he declined. Ni wewe n'inzu ya so. He said it's you and the household of your father. Ati kandi uyu munsi naje muzageza ryari guhera mu rungabangabo. Until when will you continue to be confused? Uyu munsi naje kugira ngo bimenyekane Israel simenye ngo niba Baali ariyo mana bayisenge kandi nimba ari Imana hari Imana ya Israel hari imenyekane uyu munsi muhite mu mwembi. And today you're going to choose between Baal and God, and who is a truly God to be served. Ngo amare aramubwira ngo hani muzanye ibicaniro bibiri barabyubatse n'ibitambashira hari ati mwebwe ni mubanze and brought the sacrifice. Ngo amare arava ngo Mana bimenyekane uyu munsi ko ari wowe Mana. And he said, God, let it be known that you are a true God. Ariko ga none numara kumenyekana nanje bimenyekane ko ndi umugaragu that it will be known that I'm also your servant. Kandi nkaba bikoze kuko ijambo ry'Imana rigize gute rivo. And he said it as the word of God mentions. Ndashaka kukubaza iyo usenga I want to ask you when you pray, intego y'isengesho ryawe niki kibanza n'ikihe cubahiro kibanza, which glory that goes first? Is it God's glory or yours? Sesa hari abankurikiye bavuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane. Amen. Cyane. Amen. Cyane. Amen. Muri ya liste wakoze, among the lists you made, ikiya kibanzamo cyambere kigomba kuzagaragara Imana yasubije ni wowe cyangwa no gukora ku Imana? Is the first among the prayer requests you have and the answers you're expecting, is the glory of God coming first or second? Sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Hari kiza gituma ngewe nkomera mu masengesho n'umutima waje ugatuza. There is something that gives me strength in prayer and my heart be still. Iyo mbona ikibazo gishobora kuba gihari, when I see that there's a problem that might occur, atari njewe cyaziye icubahiro cy'Imana, that it has not come from me but for the glory of God, nizamenya ko intervention y'Imana iri rapide. I know that the intervention of God is more quick. Niwumva abantu ko baragutega iminsi reka tuzarebe y'Imana uzamubzima utange when you see people saying we are going to see your God, where your God is, you should know that things are going to work quickly. Amen. 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 Aho ngaho niwumva wewe bakuvanze n'Imana ukabona mwavanze, if you see that they have mixed you with God and you know it's by the glory of God, for his glory, he cannot leave it to anyone, and our God will never be despised. And the reason why we no longer receive answers, people look at themselves. They bring everything to themselves, so selfish. If you continue to be selfish, you will never receive anything. In your life,
fight for the glory of God. And let the hand of God fight for you. Sema hallelujah. Hallelujah. ugomba gutereka isengesho ryawe You should ukaritereka mu cyubahiro. position your prayer in the glory of God. Amen. Uhawe usemura ko ari uhavuga amen gusa. Mwebwe ntacyo mushaka kuvuga ngo amen. Amen. Mwarirosheje mu byubahiro byanyu. Muvuge ngo amen. Amen. Ongera amen. Amen. Amashiga isengesho ryawe, icifuzo cyawe ugomba guterekamo. Ni igihe igisubizo nikiza Imana igaragara pana wewe. On your altar where you're going to sacrifice your prayer, are you going to see the glory of God? Business iri mu Imana, The business that has God, icifuzo washize mu icubahiro cy'Imana. the prayer request that you have placed in the glory of God. Hari umuntu nasanze mu banyamasengesho muri Bibiliya babahanga mu gusenga ni Ana. In the Bible character, the person who was good at praying was Anna among the intercessors. Ana Bibiliya iravuga ngo yari ingumba. The Bible says he was a barren woman. Kandi mukeba wabyara abana benshi. And his side woman of the husband had many Aravuga ati children. rero kubw'amasengesho And she said for the nzasingira icy'Imana yangene ngomba kubona umwana uko byamera kose. I will receive a child no matter what. Ana ntabwo yapfuye gusenga gusa. Kabandi bazasenga ngo nagiye gusenga gutya gusa. She did not just pray. Abanza gukora etude. She first made. Ngo arangize gukora etude akora plan. She learned and amaze gukora plan abona kuza and gusa. after she made a plan, that's when she approached the throne of prayer. A prayer is to be organized properly. Uko bazamuka ishiro bakagenda bagasubira bagasubirayo akitegereza akareba ibintu bimwe. Look at it and umunsi umwe arahishurirwa ate amaso yacu ntababwiye ngo dusenge amaso yacu afunguke n'amatwi yacu. That's why I asked you to pray and ask God to open the eyes of your heart. Yagera mu nzu y'Imana akazabona Eli karasinzira and she will see Eli falling asleep on the altar. Is this the kind of person the whole Israel is looking at? And when she looks at the children of Eli, they were all foolish. They always go and eat the meat from the sacrifice. They go and eat the meat from the sacrifice that is being offered at the altar. Look at their father and the children, they see there is nothing. And she received a revelation. And when she went to pray, she asked God, and you created me as a barren woman. Now bring a child and place him in my womb. And change me, put me among the women who must give birth. To give birth to someone who's going to take over. Give me a son. I will bring him to your house because there is a big gap in your house. I'm going to give birth to this child on your behalf so that Israel will have a real man who will take over. Amen. I wonder, the heaven said, what kind of woman is this? You will give me and I will give to you. I will receive glory that I have been given birth, and you will shut Penina's mouth. But also in your household you will receive a servant. And God gave her a child. How do you pray? How do you pray? Amen.
harabaza basengera ibyifuzo There are so many people who pray for their requests. biturutse ku ngiye gukoresha ijambo ariko sico kinyarwanda ngira I'm ngo going to use Jerome this word. arafasha agahayo niki mu kindi kinyarwanda Jerome uzundeba harabazaba bagira ibyifuzo byo gusengera prayer requests kugira ngo Imana nimara kubaha so that when God gives them agasuzugura abandi babo they will start to despise other people and look down on them. asenga abwira ngo Mana we mpereza umwana w'umuhungu So that you give me a son, so that one day I'll show pain in that I'm not a dustbin, I'm not a foolish. I want to stop the insults. You got to give you a child who's going to fight with your step. hari gihe wobora gukora ariko Mana we ukundi uzubona gahinda nje mfite ukundi uzubona kagasuzuguro wakankuyemo n'ukuri kw'Imana nanjye kagira umwana. I want this woman would have asked for God to just take away the insult. Nisengesha ariko to have a child who's going to take away the ariko insult. ntiringana nisengesha ryo kuvuga ngo Mana ibya penina sinabyitayo sinazo mpaye numva But Anna's prayer was different. Her prayer was, give me the answer, I'm going to benefit from it, but also your household is going to benefit from it. Amen. Amen. The glory of God. The glory of God. Hallelujah. Start to position your prayers. Strengthen them. There are young men and women who are asking for spouse. And it's true. The prayer is not a problem. But the motivation behind this prayer, what is it? You can twist them a little bit, or you can even straight it. But the day you give me the husband and the wife, they will know. They also know that I also have a spouse. And God will say, I'm blocking your spouse. But if you pray and say, God, give me, so that they will know the way I was righteous, they will know that for the reason I served God, I will lift him up, so that they will know that you never ashame someone who has stand, who is obedient. You do reward for the glory of God. I want you to make straight your prayers. Position your prayers properly. Amen. 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 When I'm alone, I can be alone wherever I might be. I ask God, I'm righteous, and I will never be ashamed, because whatever thing that happens, it's going to be for your glory. The fourth, glory to God. We are still checking things. Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Are we together? turi kumwe? Are we Reka together? mbabwire, Listen. nurangiza After kuba isengesho riri mu cyubahiro cy'Imana, rishakisha icyubahiro cy'Imana ko ari cyo gisohora, praying for having a prayer that is going to bring the glory of God, uzagire kwizera. have faith. Uzagire kwizera. Have faith. Isengesho ridafite kwizera A prayer with kiba no rifite imbaraga. faith, it has no power. Hari abantu baza bagira ngo kwizera vyenda ni izindi formule zikomeye. Some people will think having faith is hard or difficult formulas. Paulo asobanurira abaroma atanga definition yo kwizera. Paul wrote to Romans and mentioned the definition of faith. Aravuga ngo kwizera ni iki? What is faith? Gutangira mu kumva. It starts by hearing, Mu kumva. and after Kandi hearing, gakumva and after hearing, suku gusa muhaye mukurikiriye imikoro. it's not just how you're listening to the sound of Kumva this microphone. ntabwo ari ibintu bigarukira ku matwi no kumva urusaku, no. It's not something that stops from hearing the sound and the noise. Kunda kubabwira kenshi nkababwira ngo nuhura n'umuntu If you meet with someone, as I usually akakubwira tell ngo you, ya twafashijwe And they tell you, umuriro watse "We were hasi umuriro twari blessed." dupfuye, and the fire of God was around ese us, mwari mwishwe n'iki cyavuze, oya ni ukuri kw'Imana twanezerewe. ask them what was going to kill you, and they Uzamubwire ngo replied, ntaho wavuye ntaho wageze. always tell this person, you did not go from somewhere or to any other way. Iby'Imana ntibikora kubera ko mwari mwasaze mwagurumiye The things of God does not work because you were abantu b'iki overjoyed. gihe bakunda imiguruko People gusimbuka from bari nowadays, they like wasimbuka hot ugataha utyo. things. You can be hot here and go outside with nothing. Nza mbabwira ngo ikizakwereka ko umuntu yageze neza ku Mana, numubaza akagusubiza ati nimumbwire ko tugize iminsi tubivugana, ni gute kugira ngo umenye neza ko yasengereye, asubiza ate? Nahishuriwe. Nubaza umuntu kamaza ngo se zakugendeye gute, umubwire ngo nahishuriwe. When you meet with someone and you have received something and they ask you, what did you get today? Nukuvuga ngo Say that I've been mu gihe barimo baganira ijambo ry'Imana, as the way cyangwa se cyagihe barimo baririmba, as the way cyagihe habayeho presence y'Imana, when they will receive the presence of God. urasa naho amaso yawe It's yafungutse, like my eyes were opened amatwi yawe and my akumva, ears listened, noneho ugasingira ijambo and ry'Imana now uko you rivuga, receive the word of God, whatever it says, rikaba ryanagena n'icyo rigusaba uko ugomba kwitwara. and they can even ask you something to do. Kuba wasingiriye It means you have received a revelation. nico gituma ushobora gusoma imirongo ya Bibiliya That's why you ukazisoma buri can read munsi, the scriptures and you read every day. ariko umwanya umwe wasoma gutya ukamumva ni kuko kwijuru When rikingutse you want ukumva to utariyamenye read, it feels like the heaven has opened and your eyes are wide open. You have received a revelation yasingiriye. because you have received. Niyo mpamvu bava ngo kwizera kuza kubanziriza mu kumva. That's why they say, so then faith comes by hearing. Kumva iki? Hearing Ijambo. what? The word of God. Gushurirwa ijambo. You receive the word of God. Iyo warisingiriye neza, When you kwizera receive kuza it kuba nk'urutare properly, your faith breaks the rocks. kandi ga tukagira ngo none kwizera gusa ngo uramukuzana nk'ikintu gusa ugenda wirata ndugu yangu, kigomba kugira ico gishingiye. Faith does not come as something just to talk about. It must have a foundation. Mureke mbabwirire ijambo, Let me tell you this word. muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Nasomye iyi Bibiliya I read this Bible, maze hari ikintu Imana yandemyemo cyo kwizera kutanyeganyezwa n'ibihe ibyo ari byo byose. and this by reading the word, there is
this kind of faith that is so strong I receive that can never be broken by anything. kubera ko ni ibintu numvise ko Mwuka Wera asobanura neza, numva ko mzakira ndabihishurirwa, nama numva ko kwizera kwama kugenda. It felt like there were the things that the Holy Spirit was revealing to me, and I received them, and they can never be taken away. Kwizera kwazanywe no kumva. So then faith comes after hearing. Muracankurikiye muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Hari ijambo hano muri Bibiliya nishaka mvuge rimwe ariko n'amagambo menshi. Hari yaryanditswe muri Zaburi, Dawidi avuga ngo nari umusore none ndashaje. Sinanabona umukiranutsi agira gute arekwa ngo cyangwa uruzaro rwe rugira gute rusabiriza. I've never seen a righteous being put to shame or his children being put to hunger. Uyu murongo nindi yose ivuga hejuru yo gukiranuka All n'ingaruka these zayo. words speak about the faithfulness of God. Ni ikintu Mwuka Wera yamyashinga. This is something that the Holy Spirit placed in me. Numva ko ubwoba bw'ubuzima bwose buhunga. And I felt like I must live the whole life with this kind of faith. Kandi ugira ngo ni ikindi. And you do not think that it's something else. Ni ukumenya ko ijambo ry'Imana rivuga. You should know the word of God and know that it's true. Ikibereka ko naritinzeho. What will show you that I took much time on Nararushe it? nja gukora ubushakashatsi. I went to do the research. Apana kuvuga ba Danieli Not about the Daniel cyangwa kuvuga ba Dawidi. or David. Njewe mba nkureba liste y'abantu nanje narinzi I looked at the people that I knew that we cyangwa walked numvise with, amakuru yabo. or I've heard of their news. Nabo naje nibonera twagendanye nkamenya ubwizerwa bwabo. I looked at them and I know they are kind of faith. Ngahera ku bana babo And I look at their children. ijambo ry'Imana rivuga And I was uko saying, reyelema nimbari. let me see if what the word of God says, if it's true. Kubwije ukuri. I'm telling you the truth. Taho nasanze namwe banga I never saw anywhere. Nukuri kuzuye. It's a full truth or a whole truth. Munabishatse nababwira amazina. I can even mention names. Naka. Nzumugaragu w'Imana twakoranye ivugabutumwa. I know a servant of God who once did evangelism. Yagaza avuga nkamureba gushya. He would speak and I would just look at him. And I would feel like it's fire burning from my toes. And I was still young. If I mention him, brethren, Jedon might know him. Him and his children, they never lacked anything. And he served God. After a while, God took him. One day, as I was somewhere, I saw his child coming to hug me. And I say, you. Are you the one that I knew back then? And he said, let me bring my children as well. If I tell you how it was, it's really amazing. God went and mixed himself in their lives and turned things around. Yet God was fulfilling his word as he said, what happens to the righteous. After you understand this, your faith will be strengthened. Zambwira abantu aho gusigira abana banje umurage wavuye mu kwiba wavuye mu kudakiranuka wabwira gute ndababwira ngo nabasigira izina kandi izina rikazabubaka. Instead of leaving to my children the inheritance I got from theft and all the evil things, I will leave my name. Uko guhagarara ntibivuga mu buryo wavutse ugomba kugira ijambo uhagazeho. You must have a word to stand on, not just according to how you were born. Kandi umuntu wizeye uzunamenya ahubwo
niba nakoze kubera uko gukiranuka ukabona uranyeganyeza kubera ico nico gihe promotion bigiye kuza kuko nico gihe Imana intervene. And when your faith is starting to be shaken, just know that's when God is going to intervene in your matters. Sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Ntabwo izina rya Danieli ryigeze rimenyekana kungana n'uburyo yaravuye mu rwobo rw'intare. Irya Shandarake na Meshake na Abedenego ntabwo ryari ryaramenyekanye nk'uburyo ryari ryaramenyekanye bavuye mu muriro. Impamvu nuko ijambo ry'Imana rigize gute. The name of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were known before they were in the fire and in the lion's den, like when they passed through it after testifying of God. Mwongere cyane hallelujah. Hallelujah. Kwizera Faith. kugomba kuba gushingiye ku ijambo. It must base on the word. Nubona umusozi wahagaze imbere yawe, umusozi uhagaze imbere yawe standing right in front of you, uzawubwire ngo uravaho harimo kwizera, ariko kwizera gushingiye mu gusobanukirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri uwo musozi. You must speak to the mountain that is going to be removed, but basing on what the word of God says regarding the mountain and being moved. Uko twese twayinjiranye. Now we have entered. Ejo nigishije hejuru ya Yesterday I taught about the name. Ntawe udafite izina ry'umusozi. Everyone has a name for their mountain. Amen. Amen. Ariko turizera neza ko yaba muri 40 jours, yaba ari nindi tuzazamo, yaba ari iki, Imana izasubiza. Twizera neza ko nta munsi n'umwe isoni zadukora habe na rimwe mpamvu hari icyo Imana yavuze cy'ijambo duhagarariye. We truly believe, we have faith that in these 40 days, in those that are yet to come, that whatever God will do will base on the faith that we have. Uko hari abantu barimo bakurikira bahaye bumva neza. Amen. Senga n'Imana kwizera. Pray to God with faith. Uvuge ngo Mana iki cifuzo nazanye. Say to God that this prayer request I have brought, wature positivement. Let it be done positively. Nubwo igisubizo kitaraza, wature ureme uzi neza ko zatinda byatebuka amaso y'abantu bazabibona. Aya maso later or early, the eyes of people will testify. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibazakorwa n'isoni. The word of God says they will never be put to shame. Abategereza iki? Those who wait on the Lord, ntabwo bazagira gute? they will never be put to shame. Niba usenga se? Is it all that you say, you pray, or you pray to God? Ntabwo dusenga Baali. We don't pray to Baal. Bwira mugenzi wawe ngo uzumenya ko tudasenga Baali. You should tell your neighbor that we don't pray to Baal, we pray to God. Ikintu kiza kintangaza gikompoza reka nshake ndangira gikompoza isengesho rya Eliya nuko yavuze ngo Mana bimenyekane kuri Imana 1 2 nanje ko ndi umugaragu wawe 3 nkaba mbikoze kuko ijambo ryawe rigize gute rivuga. And the reason why I mentioned the prayer of Elijah, first, he placed the glory of God. Second, let it be known that I'm your servant. And third, it's basing in the word. Uranambwira ngonze uragusha imvura naje gukora icyo wantegetse kandi iyo wavuze bizabisohora. Twizera. And whatever you say you must fulfill and have faith. Maze asaba ikintu kiri pratiquement impossible. And he asked for something that is practically impossible. Harabwira ngo nimumara kugira igicaniro mushireho indumze igicaniro ngo nitumara tubwira Imana imanura umuriro uve mu ijuru manuka utwike niko ukagira Imana. Iyo teste wayisaba ari wewe ubanza. And place the offer, the sacrifice, and we ask God to bring fire from heaven. Ababari baratangira yarazi ko Imana yabo se yamanura umuriro. And they say you should ask your gods to bring fire. Yamara kabegera ana Giswahili niko kubabwira ngo arabashinyagurira anabashimanga akababwira ngo Imana yanyu none yazindutse, Imana yanyu yasinziriye, naho nimutaka cyane bize ndirumva urusaku yongere yumve.
maybe you increase you be loud so that he can listen to you. iyo nsoma ririya jambo zanibaza eri kuri abashimanga ubashinyagurira wese akera igisubizo wakibonye nimurebe kwizera k'uyu muntu ibintu bitaraba byiwewe we karama baseka kamagarama things that were not being seen, he was just having confidence in them. umuriro ntiwama Eliya umuriro ntiwamanutse burya wari waramanutse wamanutse The fire did not come right after he called it, but it had come before when he had faith that it was going to happen. tuve ngo amen. Amen. izere ko Imana yawe waje gusenga n'ijambo ry'Imana rishingiyeho ijuru n'isi byavaho ariko icyo Imana yavuze cyava will testify of what God is going to do. Amen. asifiwe. Praise the Lord. umwanya we ngugera aravuga ngo nimusukemo amazi. And he said, pour water onto the sacrifice. Pour water onto it. It's like even add so many things that, and you will see how God is going to burn the fire. Faith. Amen. 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 Icyanyuma. Last. Kuva 33:11. Exodus chapter 13 verse 13. Exodus chapter 33. Ubu twahagurukije indege ejo nzinjira sasa muri teme. Ubu twahagurukije indege. To the theme. Now we are taking off. Ngo turayihagurukije. Mwese mwame mbwira duhagurukije indege. It's taking off. Sha wongere kandi urebe hasi. Do not look down again. 33:11. Exodus chapter 33 verse 11. Uwiteka akavugana na Mose barebana vis-a-vis. The Lord spoke to Moses face to face. Kuko umuntu avugana as a man speaks to his friend. Amen. Muvuge ngo hallelujah. Hallelujah. Mwongere cyane hallelujah. Hallelujah. Wakavugana na Mose face à face. He would speak to Moses face to face. Kuko umuntu avugana n'inshuti. Like a man speaks to his friend. Umuntu avugana komisonami. As a man speaks to his friend. Iri ni ihame ry'amasengesho. This is a principle of prayer. Imana ntikakubone nkakalombalomba. God should not see you like someone who has come to beg. Saidia. Just help all the time begging. Izi kubona igihe cy'ingorane gusa. Saidia mugongo. Saidia tumbo. Saidia tabara. Saidia tabara. Saidia Imana kalombalomba. You're just there to always beg. Isengesho rizariba. A prayer should be iryo gushimangira ubushuti. To emphasize the kind of friendship you have with God. Ngo muze muri 40 jours muje gusa nabagiye gusabiriza. To come when you're like someone who's going just to beg. Uzuza kubera kwikumbura no You should come because you miss him. Amasengesho yanje yaje gukera because this prayer will increase your friendship with God. Amen. Iyo soma Bibiliya, when I read the Bible, when I go into the Kinyarwanda version, agasuka kabagara ubumwe niki? Agasuka kabagara ubushuti niki? Akarenge ni gusobanura gute? Gasesase ni ugusura, guhorana. Uko muhorana niko mu bishuti. Ukuhorana n'Imana nikugira gute nikubishuti. No Imana izibona ko wayikumbuye sheri. The more you fellowship with God, the friendship with him increases. Basha mureke mbabaze nimwe mukiri batoya abaseribateri hari n'abajene Marie. You are still young couples. Wafiyashije igihe kingana kisha umwaka wose cyangwa imyaka 3 buri mugoroba bageze ukora iki? Awarahamagaraga ikindi gukoreza kamisa n'ishusho wiri watakakene uko yamuhamagara akimuhunga uko bagenda bavugana muri bugoroba niko bagenda to each other and they became friends.
waje gusenga inzara yaza You ukabona came to gusenga pray ibiryo just byaza when you ugaceceka are hungry, when the food is over. iyo anga ryo gusubizwa The kw'Imana secret n'ubusho of receiving from God is the kind of friendship you have with Him. muvuge ngo amen. Amen. kandi iyo umaze gukomera wabwubatse And after you have built this saba friendship, biroroha. requesting is very simple. mu bantu basabye ibintu biteye ubwoba ni Among the Musa. people, reka mvuga isengesho rimwe ndangiza aho yigeze gusaba Imana let me mention barabimubwira one ngo prayer. Mana narakumvise I heard you, narakubonye I have seen you, ariko nkakubonera mu bicu but I would bigutwikiriye see you in ndashaka kukubona gutya amaso kuya the cloud. I want to see you face to face. Imana ati none igitangaza kirabaye And God Musa said, umbone you want to see me? Imana yabaye nabyita ko yabaye hagati ya le marteau et l'enclume ni ukuvuga ngo simpakana kandi sinemera God was between a yes and no. I'm not. ninemera kambona arapfa If I Sinshaka agree and He sees me, he shall nimpakana die. sinshobora guhakanira inshuti yanjye And if I say no, I can't bear to umugabo say ati no to my atamiye friend. ibiryo biramutwika mu kanwa ati narungura warungura ati narungura tema sasa kama narungura tema And you will eat ni food teme and chakula. it burns your mouth and you say, sasa meza sasa ni meza vya moto spit the food none if it's uramiru hot. And you say, if Imana it's yamisa na hot, then yamize swallow. ibiryo bitwika tema hakana After you swallow the hot food, you say, how can I niteme Musa spit? ni mira nakufa If I swallow, I will die. Imana atasha And ndashaka God solution said, I'll intermediaire find an intermediate ndaza kunyura answer. imbere I'm going ariko to be kugira in ngo the middle. udapfa nzane ikiganza cyane gikinge mu For maso yawe you not to naguteretse mu die. rutare nimara ntambuke ningera utakimbonye mu maso nibura unitegereze hano nibura At least you ubeho can look kandi by ubeko my nagusubije backside. hari abantu baza bapfa kuvuga Imana ikumva There kenshi are some- kuko ni inshuti zayo And they just say that they are friends of God. amasengesho saye gusabiriza Prayers are not amasengesho just for asking. amen Amen. ninde wari wafata amasengesho nk'ay'iminsi 40 akabwira Imana ngo Mana we naragukumbuye none naje kugutaramira iminsi 40 kugira gusa nkukomeze Is there anyone who has taken these 40 mwiriwe days of mwiriwe fasting and data praying, we just umeze ute coming mwijuru to have a nukuri conversation? nakumbuye gusa nezeza I've umutima missed wanje you. gusa Mana we I'm so nagukumbuye glad to be in your presence. uzavamo yaguhaye n'ibyo utigeze ugira gute You will utigeze come usaba. out of it with so much more than you ni bande asked. bazabagira iminsi 40 yo gushima gusa pane yo gusaba gusa Mana we waranejeje urangabira nzavuga come to iyo tell God, neza you have nzavuga blessed iyo me. neza I will continue to nzavuga speak iyo of that neza goodness. nkiriho We will speak of your ukamuje imbere y'Imana goodness ubwira gusa as ngo I'm still alive. naje kuvuga ineza I've yawe come to speak of your goodness. ntaco mfite umpa I naje have gusaba no nothing to ask for right now. kugushimira gusa. I'm just here to thank you. Imana ikavuga ngo yes And God says yes. sifa kwa Mungu Praise the Lord. bari mu byago Imana ikohereza ijambo And the Bible says rikabakura muri that rwa rwobo they ask him and he sent the word. The third, ntabwo uzabyumva uri mu muhanda cyangwa udateranye n'abandi you won't listen inyota from this no from outside. kwahagizwa kuba It mu will come karitsiye from panting to aha turi dwell gusengera in the nta things of Imana God. uzakirira ibisubizo byawe This is where you're going to receive your answers from. by'Imana Amen. tugiye akaririmbo gato gusa turafata short position song. buri wese bya Everyone byifuzo is byawe in wazanye position, him hamwe na biriya and byose tubwire Imana muri iyi minota dusigaranye We are going to pray to God in the remaining twatangira minutes guhaguruka ugafata We can position start to wumva stand up. abaririmbyi batuyobora and hold the microphone so that we can be led by the Imana ibagirire singers. neza. Zogera kucyo yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana
igitangaza. Ndasaba ko bafite za mikoro mwese dusenga intercession. Mana uri igitangaza, umugoroba wa none tuzamuye icubahiro cyawe. Ayi mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera. Aya arabashekera, ishobora byose, uri Imana, uri Imana, Imana ikora, Imana yumva. Berega niho dusubizwa muri presence yawe, ukubaho kwawe, ugushaka kwawe, ukawera we, ukawera we, ukawera we, ukawera we, ukawera we, ukawera we, amanagura amarira. Uwo ni Yesu akwiteho, uwo ni Yesu akwambike mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe, nk'uko biba mu isi, nk'uko biba mu ijuru. Bimanuke kuri twebwe, bimanuke ku miryango yacu, bimanuke mu itorero ryacu, bimanuke ku bana bacu, bimanuke mu kazi kacu, bimanuke, bimanuke mukivura na sheregi, bimanuka, bimanuke kuri twebwe, mukivura na sheregi, bimanuke kuri buri wese. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh, haleluya. Ni wowe, ni wowe Yesu, ni wowe Yesu. Yesu uri igitangaza, uri igitangaza mwami Yesu, uri igitangaza Yesu, uri igitangaza. Dutuje twese imbere y'Imana, ndasaba ko duhaguruka tuzamura amaboko yacu. Utekereze ku byo umaze kubwira Imana byose, wumve ko bihabanye no kwizera kuri mu mutima wawe. Bibiliya iravuga ngo ibyo tuzasaba byose tumenye neza yuko tubihawe kandi tuzabibona. Hari faze yo kwizera, ni ukumenya neza ko ibyo wasabye Imana yabiguhaye, ariko nanone ugategereza ikizakurikira hanyuma, amaso yawe azabibona. Ibi turimo dusaba dusenga, amaso yacu azabibona. Ariko uyu munsi muri preza, uyu munsi wizere neza yuko Imana ni data, kandi umubyeyi azaha abana be ibyo basabye. Niba wizeye uzamura amaboko utangira ushimira Imana, uyibwire ngo Mana turangije kuganira nawe, uri Imana idahinduka. Nubundi uko wumvise abambere, Eliya yari umuntu nkatwe, yarizeye. Haleluya. Umushima, ushima ubuzima bwe. Ayi data uramusubiza, natwe turashimye ibyo twakubwiye byose muri uyu mugoroba, ibyo tuzakubwira byose muri iyi minsi 40. Abagabo baraha, abadame baraha, abahungu n'abakobwa. Haleluya. Amasengesho iyo dusenze azaja mu bubiko bwawe, niyo saving ya mbere ibaho, niko kuzigama kwa mbere kubaho. Ushimwe yuko abana bawe baraha muri uyu mugoroba wa none, bazigamiye ubuzima bwabo, bazigamiye imiryango yabo, bazigamiye itorero, bazigamiye igihugu. Ibyo twakubwiye byose uri Imana isa yumva, kandi warangiza kumva ugasubiza. Twiyirije ubusa turasenga ku mugezi wa Ahava. Wumvise Ezira, natwe uyu munsi wumvise kandi uzumva. Uri wese wafashe icyemezo, wemeye kukwiringira, ntawakwiringiye n'umwe wakozwe n'isoni, nta na rimwe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Hashirwa abashaka Imana, hashirwa abahora mu bikari byawe, hahirwa abafite injira zije Siyoni. Nibagera mu kibaya
cyitwa baka kizadudubiza amasoko. Ushimwe yuko ibibaya abana bawe bari barimo bitandukanye, bifite amazina atandukanye. Imisozi yari imbere yabo ifite amazina atandukanye. Ushimwe ibyo bibaya ko bidudubije amasoko, kandi ushimwe yuko n'iyo misozi ibaye amata. Uzumva buri jwi ryose rigutakiye rizakomeza kugutakira. Inshuti zawe zose uko wavuganaga na Musa niko uzakomeza kuvugana n'abana bawe. Urakoze kuri ibi byifuzo byose byashizwe hano muri iki giseke. Uri Imana izireba ikareba no mu ndiba y'isi. Uri Imana yabonye Yona ari mu nyanja munsi no mu nda y'urufi, ukabona hari kumva no gutaka. Ibi byifuzo biraha muri iki giseke, reka wemere gusubiza buri wese. Mana uzurondora n'amabanga yo mu mitima. Ushimwe yuko buri wese azaja gusoza uru rugendo umutima we n'akanwa ke zuzuye ubuhamya. Urakoze kukuguze neza. Twatuye umugisha kuri iri teraniro, twatuye umugisha ku baje bose, twatuye umugisha n'abakurikiranye online, twatuye umugisha aya masengesho urugendo uri kumwe natwe kuzageza umunsi tuzarusoza, kandi buri wese azasarura imbuto y'amasengesho yabibye muri iyi minsi 40. Urakoze kukuguze neza. Tuguhaye amashi menshi n'impundu nyinshi kuko uri Imana yumva kandi igakora, mu izina rya Yesu, amen.